Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Kule episode umamkhulu ehlangana nogogo kaSneh, season 2 episode 10. Kodwa angizile-ke uzokhuluma ngo-season 2 episode 10 usungawubuka-ke ukuze ubone lento engiyibalayo. Umamkhulu ukhuluma nogogo kaSneh, uSneh ukuthi yini engahlali kubo, ugogo uveza ukuthi mhlawumbe indaba yokuthi akahlawulile yikho engazinzi khona ngoba mhlawumbe kuba uhlawulile ngabe uyazizwa ukuthi ubhilonga khona. Akusikho-ke lokho kwenza ukuthi ngenze ivideo. We guys, ngicela ngikhulumeni iqiniso, wozani lana siyahleba. Niyabona nibuka season 2 le iwona lo uSneh vele na season 1 ngaphandle kokuthi ufana ke nobaba uMseleku ke ngoba ubaba wakhe. Hayi babejajeka amakhosikazi, babejajeka kwanayo ubaba uMseleku. Lezi inwele uSneh ngiyaxolisa bakithi abanye bayasho ukuthi have unestina ngokuhleka. Ngiyaxolisa guys ukuthi ngifuna ukuyichaza lento. Le episode ngiyayikhumbula ngiyibuka ekhaya uThando neSithembu ababuki njengami. Lama shows uThando neSithembu omnako sikanani bayayitshela ka ngisho njalo. Kodwa kwake kwavela-ke uThando neSithembu khona la ku season 2 ukuthi bebedlula kuMzansi Magic kuveleke. Makuvela uSneh ngizima hayibo le ntombazane yakamakhelwane uSneh guys ngeke babengamlungiselela ukuthi bazoshutha naye. Lezi inwele lezi, yazi lezi inwele zifana nesikabani no Forever yena. Niyamazi usisi lo waveza ukuthi uForever yena uSneh kwakungathi nje hayi yabo lento enisho nayo wenisho manje ukuthi is not make sure hayi ukuthi ngisho kabi indlela wayefika inwele zakhe yabo ngathi nje angazi uyithathe kuphi. Amayekhuluma noma acele akakwazi ukuhlala yabo. Angithi yonke lento engisuke ngikubalela yona wena ukuthi ubone ukuthi nayi inkinga mongafuni ukuthi umuntu ongakazi nje ukuhlala anzinze ukuhlala phansi ahlale nje engalobuye eyaluza yabo ikhona inkinga ekhona. Nezinto ayikhulumayo bengazobala ukuthi uSneh wayengazi wayengabalisi wayekhuluma kanjani nezandla nakho konke ibody language yakhe asiphume kulela mina ngizohlambuluka ngoba angifuni ukuthi niye esihogweni, angifuni futhi siye esihogweni. Kodwa babejaje komamkhulu noma yeni mase kuvela sithi hawu azamahle amakhosikazi alo baba ngoba phela sisaqala ukubaza. Azamahle amakhosikazi ababa uMseleku yabona bona bafaka nezigqoko noma bengenzile emakhanda bafaka nje nezigqoko kubukeke uyabona ukuthi ba ready kwicamera baze kwicamera. uSneh ngathi bambizile nje bathi woza Sneh eze kuSneh ashuthe. Hayi mina ngabajaja guys ngifuthi ngihleze ngintshela ngithi yabo eqale uThando neSithembu ngiqala ukubona uSneh ngabajaja ngathi hayi ngabona lapho ukuthi uma wakhe akekho kulamakhosikazi ngingakazi ukuthi kwenzakalani. Kodwa sibancome-ke manje noma sincome uSneh. Niyabona ku season 2 izingane zesithembu ukuthi uSneh ushaya imswenke njani. Hayi season 2 uSneh izingane zesithembu inzipho amadress awafaka right nje usisi nje ubona siyambona ukuthi unotete sekushoda ukuthi-ke kushintshe behavior yakhe nempilo yakhe kodwa nje uSneh uyabona ukuthi walapha eMzumbe ingane ababa uMseleku lo wathengela amakhosikazi akhe iy'moto kanye ekuqaleni hayi bekwenza lento enisho ukuthi is not make sure sithi hayibo kanti yini lengane eyenzile bengayixoleli yabo lezi inwele ayifake hayibo ngifuna ukunilaya nine nizenzisayo yabo ngoba ngisile ukuthi zikhona ezinye izinto mina engafuni ukuthi ngilifike ilanga kuthiwe nayi sekudlala iTV yasezulwini enkulu kuthiwe wena Fix wawuthi ngifuna sivele sonke yabo ngoba ningilalela nani nizovela ukuthi nani kuhleke okunye kodwa lokho angikusho kabi kahle nje ngizoncoma ukuthi hayi ku season 2 baze babambisana njengomndeni
hayi season 2 balenzile iqiniso izingane zaSithembu uSineyo ushaya upink dress omuhle ashaye no-orange ogqamile ashaye no-red omuhle uyabona nje ingane ababomseli kuSineyo akasesona lesasivakashi samakhelwane ngoba hangithi hayibo manje kwenza kodwa ngiyayisola nami khona lenye episode la izongena khona esangweni wayesesangweni noma ngaphakathi emagcekeni walker eya kwaba umseli ngithi hayi ngeke lo baba yabo ukuthi mawuzobona ingane egcekeni mase uyabona ukuthi hawu izindle lana zinje imoto ezilana zinje masuthi kanti-ke le ngane ubani ubaba wakhe ingane kabani usuke usuphethe ukuhleba usubona ukuthi hawu kodwa le ngubo egqokwe le ngane ababoni yini usubukwa ukuthi hawubona iquality yabo yabo kwakunjalo-ke ku-season 2 manibuka episode 10 nibuke uSineyo kuthiwa ubuya kubo ke-boyfriend umacele uzile ukuzombe ngoba umacele yikho nje kungasafuni noma mkhulu cha ekuqaleni bengiyifaka phakathi kwizinto zabo zamakhosikazi ngithi hayi umamkhulu ukhuluma kanje angisekho lapho senginxuma nje ukuthi wazi wawumzali umamkhulu ngoba umzali oqotho okazi ukubuka ukuthi hey isimo esinje kunomsuka wakhona elandelela ngoba imindeni eminingi iyagive up kwingane ezifana noSineyo ngisho umphakathi kuze kuthiwe emphakathini kunohluphile kuze kuthiwa ho le ntombazana la uyohlaza uyithola emgaqweni bengalandeli ukuthi kwenziwe yini noma phela bekhona abanye abantwana abahluphayo nginjena inkosi yami ningixolele ngelinye ilanga ngiyosho ukuthi wozani sihlangane kuphi yabo nivele nizongishaya-ke ningishayele lento ukuthi ngiyahleka ngikhulume nezinto eningi kodwa bengizoncoma ukuthi hawu uSineyo waze waswenka nina abanye-ke senithi hawu uzama ukuzenza ubani kanti uSineyo engaswenki kube kuswenkwa kubo hayi nina nibuye nibe wrong yabo nje manje ushaya o-blue abahle ushaya o-orange yabo nje kuyabonakala ukuthi uphume egcekeni elilodwa noma yini noma ngabe noma khumalo hayi bese afika uthanda lesithembu ngangize ngithi hayibo lamakhosikazi babejajeka guys nani ngisho ukuthi shonini ukuthi benibajaja ningaqambi amanga yabo amanga awafuniki amanga yiwo lawa azokuvimba laphaya sesimile ezulwini sesimeduze nengelosi sekushiwo ukuthi wena wawuhleba kodwa-ke mina angihlebi ngoba into engiyibone ku-TV cabanga nje usungasangena ezulwini ukuthi wena wawuthukinga ngoba iy'ngane zesithembu zinisanganise kanje awusangena ezulwini kuthiwa wawuthuka iy'ngane guys izinto eseniyikhuluma ku-social media iy'nhlambe niy'bhalayo ngey'ngane cha niyasabisa-ke kodwa cha niyasabisa-ke leyo-ke angifuni nje ukuthi ngingayithinti ngizolobu ngiyiphinda ngiyibala hawu usungasangena ezulwini kuthiwa nje buka ukuthi wawubhala ukuthini nifanisa iy'ngane ney'lwane niney'nhlamba nikhuluma ney'ndaba yabo lezo abayifake ku-TV ngoba basixoxelile singayibuzanga siyangena lezo suhamba uyiphaqulula wedwa hayi nami-ke lapho-ke ngiyasaba hayi okunye phela nawe khuzeka yiba umakhelwane ohleba ubuye nganeni kodwa egazi nizothi ngingathi nginobuxoki ngoba khona vele nami ngiyahleba kodwa angihlebi kakhulu ngihleba kakhulu yini hayi bye guys bengizobabaza indaba yomswenko ngithi hayi cha baze basebenza-ke uSineyo siyambona manje ukuthi hawu ingane amseleko i-first princess yasemzumbe hawu ababekwenza ku-season 1 ku-season 2 na-3 sithi hawu kodwa bebengasamuphi bese bengasambole ngani ngisho isigqoko akhiphe lokho kusekhanda hayi babehlebeka kodwa amagalelo kamamkhulu asiwafihli ngisho ngabe kuthiwa umamkhulu akasiyifavor yakhe ungahlali phansi phezu kwamagalelo akhe umamkhulu hawu uthando-ke ucule emafutheni-ke hawu uthando hawu siyambona uthando uyakhula futhi ugele uyaglowa muhle nje ingane enhle engathi ngathi uma bekhula bekhumbula umamkhulu
ukubonga ngoba phela akukho okudlula ukubonga. Noma ukubonga uye ukubuke kwesinye isikhathi uthi yazi ukubonga kodwa akwanele. Nathi nje siyama-viewers othando nesimo siyambonga umamkhulu. Nomswenko kaSineyo siyawubona ku-season 2 yezingane zesithembu. Yazi yayindavundavu le video. Ngiyanithanda kodwa guys, ngiyabonga nge-support. Besizoncoma umswenko kodwa bengifuna-ke ningitshele ngempela ukuthi nani ngabajaji yini. Hayi, yabo. Bye.